Ka tahi te rā ki te whanganui a tara ko tēnei, I nā rā hoki I hou atu ngā pirihimana ki te whakaneke I ngā kai porotihi I waho atu I te whare pāremata I te ata nei, me ara wāke ka tū te puehu. Hei tā ngā pirihimana kua tai ki te wā e hoki anō ai a te whanganui a tara ki te hunga o te whanganui a tara, nā te taringa kohatu o ngā kai porotihi ka tū ko te ringa kaha o ngā pirihimana. Hei tā ngā pirihimana anō I etahi o ngā kai porotihi he rākau o te riri, nā ko nā I hua ake ai, he whawhai, he kakari, he hātu rānei I Wainganui I etahi. Ko etahi pirihimana tonu I whara. I te otinga ake, neke atu I te 35 kai porotihi I mauheretia e ngā pirihimana. Kei te whanganui ātara, te o Kiwa McLean e tatari mai ana I tēnei wā, te o Kiwa. Koe ki te tātou katoa I ngā whakāhua e hoa mā, kei te pēhea te wairua, kei te pēhea ngā ahuatanga I ko atu I a koe I tēnei wā nei. E skari o tira e te motu whānui, mauri rere ana te mauri, te wairua I konei. I lua I te aroaro o te whare pāremata I te rānei e ki te mai nā kūtau I muri āhau nei. Kua tū te puehu, kua hikai a te ahi. Me te aha kua whakahaua hoki tēnei hunga. E te kāwanatanga kātahi o tira e ngā ope pirihimana kārua kia whakawātea hia te papa nei. Me ki pēnei tōna whārau pea. Ngā pirihimana kei runga I te atea o te pāremata I tēnei wā, e huhuti ana I ngā tēneti kātahi, e waku ana, e huhuti mai ana anō hoki I ngā kāri whakatumatuma I te ope pirihimana I tēnei rā. Nō reira, me ki pēnei e skori kua toru wiki te roa o tēnei o ngā porotehi e haere ana, me ki pēnei he whakawāteatanga tēnei kua roa e tārianga e mātou o te hunga o te whanganui ātara. Kia tahuria ki tātou ki taku pūrongo. He ata mō rika ki pāremata I te rānei. I te uru tomo a ngā pirihimana kia whakawātea atu te hunga porotū. E rangona atu rā, ki te reo ngā pirihimana, kōkiri. Moi anō rā, ka whakapōpō atu rā te hunga porotehi. I whio o rātou kupu, o rātou whakaro, o rātou riri ki rungi I ngā ngai pirihimana. He ahua rangirua au. Rangirua kau ana ngā mahara o te rūnanga nui o Taranaki whānui. I nā hoki rā nō muri mai te tuku I ngākara kia tāwharau I te hunga noho ki te whanganui ātara, ka totohe tonu etahi. I hara mai rā I ho atu rā tētihi eviction notice, kai rungi te pepa kia mātou ki te rūnanga nui o Te Atiawa. Ka mea atu he Māori Trust, e hara he Māori Trust mātou. Te rūnanga nui o Te Atiawa ki te upoko o te kā Māui. I ho atu tētihi ki tō mātou marae. Kei rungi te ahi kā, me tōna kore pana ana mātou mai tō mātou whenua. I hoa atu rā tētihi atu rā ki te tari o Taranaki whānui. Ki au nei, ka kata au. Ka re rātou e tau mai ki te au kanohi ki te kanohi, kei raro I te tikanga o tātou te iwi Māori. Kua rua te kau mā toru rā te porotū e haere ana he nui ngā mauheretanga. Hei tā te hunga porotū I mata pōkeretia rātou, engari hei tā ngā pirihimana I whara hoki etahi o rātou. Me te huhua waka I tō ia ki te rua, he oi hea hanga whakaro o ngā muma tōranga pū. I have no qualms calling out what has happened here in Wellington and stating unequivocally for some time they have needed to go home. We actually welcome the de-escalation approach that the police have been using, and we do hope that continues. But it's clear that the protesters need to go home. Hara mai, ki au, ka kōrero ngātahi, kanohi ki te kanohi. Aha ko te aha I te mahi I konei, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Haunga ngā whakawhiu o te porotū nei ki ngā mana whenua, ko tā Taranaki whānui he ū ki te kahu o te raukura. I roto tonu I ngā meneti e rua kua pahure ake nei e ki te mai nā kūtau kua pango katoa te hau I konei te whare pāremata nei.
Me te hae rongo nā hoki koutou kua tau mai he waka topa topa ki te tuku iho i etahi wai ki te tinei i taua ahi. E ai ki te ture e pai noi ho te poro tehi ki waho o Pāremata, engari anō te nohoanga hōpuni a rā te whakatū tēneti, te whakatū i ngā taupā ki ngā rori, he tamea takahi tērā i te ture.